Үкөө мага жаркыраган бир RX дагы бер деген байкелерим. Бир байкап көрүңүздөр, эртеңки болуп турган аукциондо ушул автоунаа ойнотулат. Готовый вариант, цвети дагы белый жемчуг, өз сиздер издеген цвет экен. Көрүңүздөрчү 2021 жылкы 3.5 бензин жана полноприводный экен. Көрүңүздөрчү жаркырап турат да. Передний парктроник, линзовый оптикалары бар, конечно. Шикарный, оригинальный титановый диски. Атидо текшерип беребиз тугандар. Мощный экен да булчу. Кызыкчылар болсо байланышыңыздар. Уна трейдинг жамааты зыңкыйган автоунааларды таап берген аракет кылат. Иншалла. Унан ички абалга келсек, артыңкы сиденьялары не болгон молочный кожаный салонда экен. Повторители, датчик слепой зона, 360 камера, бесключевой доступ, электрические сиденья, память сиденья, деревья, кожа идет могу жерден. Мультироль, спортивный лепестки, пробеги 125 000 пробег жүрүптөр. 4 ВД, полноприводный старт-стоп, штатный монитор, панорамный люк. 07-2021. Көрүңүздөрчү, мощный экен. Байланыша бересиздер.